KRA karbi rong asar amai atum pen KRA amri alesi amai kesengpon. Hamren BJP Mondol Committee kangdang amai jengkha irrigation IB along mai ke padu. Liang deng karbi kurpho summer football championship angdung kiti. KRA karbi rong asar amai atum pen KRA amri alesi amai kesengpon. Nizang karbeng long bot hat lang social dhuna klam KCS complex along KRA made karbi rong asar amai atum pen KRA amri alesi aro mai kesengpon. Pinila bang soja mek along long sing di so pen si mai chepa him phupon. Sunsi bronson te rona hin pen mai ke phalam the than pon si mai pon cheng. Bang soja mek along la himan pen Rupen Hanse Secretary KRA CC Committee Bronson Teron Secretary KRA Nizang Karbiang long aro. Samsoning ti pencheng lok claim rapid dam rapid adim chitong dun si mayardi pidun rinti. Sonsi pinila bang so KRA amri Alicia ro kesengpon along. Kaduka ve chikroy sarpen monsing kruaphan KRA amri aro maipu kimi ingwai pono. Sonthak thak khonsing senar Secretary arpu ingwai pon. Moniram Teron VP, Dorsing Terang VP, Longsing Diso AGS, Bipul Malang AGS, Samsing Hanse Organizing Secretary Sonsi Pregjam Arpu Sitami Chepek Pondrinti. Pinilabang soja mek along mai ki chengpen ki jud ansitami ingsam jin pensi pajut pon. Lapen ki jud pensi labang so amai aparman boha ki chakpon atum KRA duaramla hawar amai atum aphan sitami boha ki chakpon thek apot chitong rapsar atum pen kachuru pipajir ponsi mai pajut ponu. News text report B News 7. Tung komiti kese lake karbirong saramai ansu se paktai phan dak amri ele confidential longta pini karbirong saramai isia komiti dulu labangso a komiti abangke la amri ele angkang lo confidential phodo la confidential pho phanke alang litumsi khowar ponpo apen pini mai phu kongchun bangaku pekpono mai pho bangke monsingkro borko apen kongchun bangabangke Konsing senar cintong long elubui alang litung sila konsidensi pho mate amri ele konsidensi arong sarpan anke alang litung si kobar ko sila bangso mai long pinili litung sengpon pamelo lase anso serong sarkan tangia panke nilitung pinije thansi mumpon lapen nilitung karbiang long autonomous council CM ake hai Dr. Tuliram rohang phat iphe kachuni rikang tonglam la puhelo non malo Tribal Affairs pen Tribal arong ankang thurjia phan pu arong survey mate rong mai do bom do video tum grand sebok tum sige bang lasela bangso long bangke rong jong si paching thurji pulote rong sar tum han parju ponwek nei nili tum kachinia te pulote menang ana longke rong sar phan parju jeta dak meeting nang do lason ta do lase non pen bangke ake CM phanili tum chuling rilo je rong amai ki dolong make rong sartum phansi mai pasari ponpen rong long development pipi make nangi bake rong sartum si alis kidung long nai pusi pilingtum karbi rong saramai penchuri ripondo. Hamren BJP Mondol Committee kangdang amai jengkha irrigation IB along mai ke padu. Jengkha 5 September Dhoniram tisu. MLA kilik nangte bok boma joksi pregjam asong party atum vote kerekji kabor ilapen lapu party asong kachwong ington tesi anchot kali rong araratum kamang hukido asonsi thekbono lasi kamang hudunang ji alama be laki BJP asong anchot se radaphan kera anpada rat chithan ke kime alingsi kidun mate awar cyclong alingsi kidun ji puta ajhak araratum ninje bonsita lake apor se than ponpo Lason amai pini hamren constituency Harman BJP Mondol Committee Chepatir Piponsi pini jengkha municipal board ke parlo jengkha irrigation IB along hamren constituency BJP maipu sarsing phangcho maipu ge chari ponsi BJP kangdang amai ke padupon labangso amai along local committee maipu chunbang atuma phansi made polling station along lakhanang jipu hukum pilo made BJP ko anma Congress ko anma FHLC ko anma lakhadam serak jiaphan KCM Mongol Singh Timung pen kanije api jong BJP aphai ki ong pen ajok KCM Mongol Singh Timung kangnek ji angring
phong hini ke thong BJP ke rempen pregjamatum ke haila pen BJP asong ke rem ki ningduklu athi arong arup kerat ale ang thek abidelo bonta non ke raratum munthi si BJP highway puputa iam ningje MP hut ke rem an polling station along penta nangaching bidun side airport none phong ke MLA kilik BJP party 100% highway puputa iam timunga sangho ningje pon laso amai long kachitong LEMS chairman Peter Timuk VDC chairman Mohan Rongphar Ronjit Teron Basa Biren Singh Tiso Bilton Ronghang Pen Chenglok polling station Mai Phupen Konchun Bangatum Chitong Dunsi Mayardi Pidon Renti News Text Report B News 7 Isiwan ke assessment ang tuklem mo matagay chapta yung patan mo YouTube asote gube YouTube kedua na ke bundita ng phone MLA huke ay kurpho kasi da khalo ay kurpho masira ko tada kisuwa mo pwede khalo mo mo dagay pando dagay cheso kom che lagay na son lempo na lang po masoba na lito lempo na ko tema eleksyon ng lela ang lelia ko assessment ke lasono mo eleksyon utang ako keda na doi ke wa na doi soal lo mawandit doji asila sobang na tuga asafya na lutere ko atema chue piu gitu bebelo epirem tepe no an tai tum lama junang bomla asu alon banket to buntate inusi 10,000 बोलते 1 लाख लोग सीसीए लोग हिंसे यदि लोग से सेल्फ को से खाली मली तेल हाय के तो मैक्सिमम पे तुम के लोन खाली मा तसो थासी लातो भगे ओरुनोदय के मेन नो तो इशू के जलो ओरुनोदय के नॉन नाम को लासी नोन बाके 7 तारीख का लाइलो नाम में 7 तारीख को कोली 7 तारीख जो ओरुनोदय kurpho laso chief minister lecture mani ji daga 10:30 ko sare ghar boko laso kora monga kodak ma tv ke do kodak ma dere do hadak le na tu chingru peta adak na kom nei ta ban thoro si je ala sin nan thekan ke ban thoro ni ta pino laso bhat banke sakitun bhatke nihin ben surisi se ben surisi pen सरकार पे डिसिप्लिन सुरिसी सुरी के थप थप आपको नहीं करके बिना को सीएम को सर खाता को ना को हाला इसी लोगों के हाला मोहन से दाव को मोहन दाव नो हाला वाना को से सुरी थप थप को ना सो करके ना तो हाला सो नहीं उनाल रोसी पेलेगा रो वाली के लाई रोसी वे पंगुन नो बता ना सो करके कमिटी में दुआन एक नंबर पर के ना तो अरुणोदय के लो तो अब तो भागे ना तो वेग नहीं Nangrude ke nangdur ulun berdong leta hai chief minister di lecture mali kernobo Pliang Deng Karbi Kurpho Summer Football Championship angdung kiti Jengkha 5 September Dhoniram Tisu Jengkha Sport Association Jas Echapatir Piponsi Pini Jengkha Patua Klam along Pliang Deng Karbi Kurpho Summer Football Championship angdung kiti pon Lasoja Mektung Jang FC versus Ejang FC Angbongsi Chipati pon Kipathu bom aporahut 1-1 goal chithapsi tiebreaker pen ejang FC atum 5-4 goal pen chapahai pon labangso pliang deng karbi kurpho summer football championship angdung kiti kipathu along alhi sarpo manpeng chitongdun MLA Rup Singh Teron Jengkha municipal board chairman Sir Singh Phangcho Jairam Timung Pitor Timung Hon Singh Terang ward commissioner Bilton Ronghang Vidya Singh Ramsa, Wilson Kathar Pen Chenglok, Angdung Man Peng Kedo Atum Chitong Bunsi, Mayardi Pidon Renti. News Text Report, B News 7. Federal personnel and church asal pasal itu Tangte pinibir tangi
lan sing to ni koglo domi thak ni kurang thu kar do